Kia ora te iwi, ko Etienne Takuingoa, ko Kona tēnei. We're from Okahurako. Today we've got a community planting with Conservation New Zealand who've brought along Bridgestone, Huawei, Lion and 2 Degrees, as well as Whairawa who also come along. The kaupapa of the day is a planting race, so we're on the Whenua Rangatira, just down from East Cliff Retirement Village. We're putting in a mix of Manuka, Karamu and a few other natives to restore the Māori back to the whenua. So it's an awesome kaupapa and a great turnout. So far we've planted around 1,600 plants, but yeah, too much. Ko te hara keke, ko te korari, ngā taonga whakarere iho e. Ko te hara keke, ko te korari, ngā taonga whakarere iho e. Ho te rangi o te whenua o ngā tupuna, ho mai he oranga, mō mātou e tihe, 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 Māori ora e. Tihe, tihe.